sali owandu ya ubira yaone wazeye yaone wakomori hadungana na mama mzazahatu mtukufu adungana na mama mzazahatu mtukufu abo risarelewa mhu wahe daula mheshimiwa al-Imam Uthman Khazali hafadhahullah Mwenyezi Mungu yajomtukuza ya mwenzi namo maha na maha ya rumensi inu rae remrumshe rowana Mwenyezi Mungu ya watukuze Mwenyezi Mungu ya wahifadhi hasa hariwaswili abo dabalaho wanzuani zisazila udishi hasa hariwaswili yemhuyu wahe daula nam abo abaha risabiki risababa nuka ya usukwale unu rikopara na banu richeritowe fatiha ripahe makandida madepite nane makandida mamer ritowe fatiha ripahe para mwanama ufanoname yajia renge zemimbari zinu mwanama Mahamud tafadhal kwezi. بسم الله النور على النور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. تولي شرف لو تكوفوا نبحتي تتاولها الموakazi ziwi na ziwi wao ndio mloni ili nje nimebanu nitekeleze barnamaji ya hafla hii. Ngamina furaha hapo yaka wangu wakapanga zirongo zinu watau wao ndio mloni ukadurunji ujumla hiki ima wakala wa maudu ula hiki nile tiongo jitu kufulini mukau ula rita na leo leo kolio ni dhani raidi yote sinajua ukamle sinajua ufanya matalazuz shado tujabano jengolesheni barnamaji ya hafla hii. barnamaji ya hafla hii ikati namna hii baada ya fatha imwanadasi gojoja yarifu Qur'an na imwanadasi Abdallah sio gojoja Qur'ani aya ya Qur'an ijotanganya mahafali yanu shay ijotanganya ndio ambayo kao ya hulai masio ya komo. Baada ya hapo kuliho delikafa la rijilia ngalijo soma surati Yasin ili ombejua Mwenyezi Mungu ya ufikirie wananyasi kao ndio alibadingo ndio yasahilishe wananyasi vukao dua huwa delikafa ndio inshallah taala. Baada ya hapo ngalijo para eliwadi yani de prefet wa hili bavulahari yaje yatekeleze makalma ya humlaikini holi horija harmani bavulahari ikalitimizi yabo mwanama mazanu wako Mohamed Junaid kwa sinema ya mpara Monsieur John Gojo Jaban yaje yamilkishe au yarasmishe wala mawakala na wala mamera wa mabavu yandele labda wafu mabavu kujaja yarasmishe wa ukao wanachama watungulu aneserse kamjoka bwana yoga ijakanyangu kwa shida litsungue wandu hamada wao sharika utaha wandu haweserse wakataha wandu wajoshinda wakingi yezefaliki za imu wa daula wandu ukao wajoshinda waishie leda nzimo kao nila kaureno ni mu wa daula
basawu akiba ni amani joka mboto engati sojati mibano njavubu ambabi emawakala walioleo zendo kuwafanya harba akiba hii mawakala wanu baada ya dhikri ya rais shawende kujuba na mawakala wende wa ratifie wasinye mikataba yahe ohemse ndile bavu na biashara imabahazazi wa kumori abango na unafasia imabahazazi wa zile unafasia upande wa amani imawakala walio wanu weje hoja yukaya mahakama kutuste sharia si mahakama sawa sharia shombo tione mawakala izole zile mawakala watu leo wajenda wakote sharia shijeshi ni kwa mahakama washidile washihifadhi washidile tutaamke yule baada hapo ekali nikiwa mawakala ni mamera ni mwanasi Muhammad Junaid amongega jompara emwa daula al-Imam Azad Usman yajiarinike yahahe khutba iliba mahafal gampar manama Abdallah yajiarinike aya Qur'an الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
صدق الله العظيم. Hamad namna nazamba karjua lisai surati Yasin lisome ili rombejua wanasika ugari badingo ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم من اتبع ذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية رجال مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلناكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم الليل نسلخ لهم مما عبرت صرح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلهي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيدي الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى إن كنتم صادقين وينظرون إلى صيحة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قالوا يا ويلنا من بعثنا لمكرنا هذا وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمرون نركسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا ما تدع ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل حي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص عن كل مشهور وجازم الإنسان إنسانا وبالسيئات غفرانا ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويدخلهم الجنة آمين. Abasanga mjumpala iliwadi wa hili babu lahari nadi mwana wangu Abdullah Saad ya jari karibisi notengwe na jia hapo jomo ribali yao wanaotuza bila kudutsi na ni mwana ni huyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويزي مشيمي رئيس وهي دولة الإمام عزال عثمان كويزي مازاوهي رئيس مدام وانبر درويش زادي وهانا وهنسي ونشاما وهي سيركال mwatedelwa ni Fakri Mahmoud Odiho Ngasar Mwamjamroni, Bwana Secretary General wa serikali Fatih Hazali, naam kandida wakati mlonuo asbabu harenge vumzi harumadhi dhamana hizo kwezi mawakala hadaraja taifa na hadaraja ya hemiji bimaana za commune kwezi maali mashawiri wa mhuu wa daula kwezi mawakala maprefe wa helesi wa langazija maprefe 11 ikao ni mawakala wa rais wa daula haruma maboho ya hazi ya hao waliono urumwa wa vilia amani haruma ni kadhalika ndo wachungao kwezi mazefu wa mji na miraya mafundi wa dini makaimu wa hemiji wazaze nguzo he maendeleo wanasija na mshina waume toma ya henzi manotablo wahelesiwa langazija hao jimlifu wahemasiwa ya Komor ikao olio ngase harumwa mjamroni ngebanu heroho mzee watu Salim Abdurazak wakazi wa home jamroni kao sikurudiana zaidi harumwe siasa uwanzani wa home jamroni ikao
ushangilia siasa ikao ndio rais wa daula yaitendea hauanzani na ujamaa watukufu hese daraja zahanyu zonzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana guvernori wanuendele bdaho olionga sarmwenga zija halafu wanu mamudungo hamabanungu nongonewe mitika ujuazo na kaufani balale pesinde lamu isumjumwa kusena kabeni awage kwezi ruhundu esharafa na utukufu wa uhima usoni mweze wajihi zahanyu ili hamwando rimshukurieni ompoze ngao zahanyu mje mbitukuze harumwa omjamroni hanna swada wahe hafla ikao ngajozi di unanulwa usonedao yuhono andu ikao waipanga zaidi amma ho sisi hele zina la mwana wa mji isitoshi nedhoma na zao prefekao izorloni zo ritimiswa abantu rimshukurieni habo kao mjaha salama harumo mji wa hatu handongozi lona muhimu haku harumwenzi ya hatu awo mjaha wema ekamgo abenze gamjoreje hasalama salmina kabati josi di harumale so ikao nilo mjokao nilunga mreja mweme kazi ya hanyu yabo kwezi hele tina lehema dhamana wa iparti ya serse ya Moroni hususan Saidi Waziri Mahmoud Fakhruddin na Najja Sejabdala yabo dozoevu kumnya yabo kwezi ngamjenda na ukazaki fubanu haumshukuriani homjua hanyu hawinji hanamne kao hatakabati nafasi ya utorafia harumwefa yatu inu oliho ni namna ya jaza ubinadamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kawati za makoti kwezi. Ahsantu. Abasa mjukaribisa mzima mogoni mwezi mbinga za heserse mwani mogoni mowa ni wa heserse tayari ya fi hasiba ude serse bi mwana ma metro di Junaid. Karibu kwezi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كويزي مشميع وهي دولة الإمام عزالي عثمان حفظه الله. كويزي نتابلو مفوندي بكارم لبانو. كويزي وزازهاتو ونشوهاتو mashababi halioti pia wanama wa bureau national ya parti serse wanama wa direction de campagne nationale nane bureau fédéral ya ngazija vikao de ibaharao ya siasa parti uharmashisiwa halioti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sihimi banu hazina لو كيا من رئيسي الديريكسيون دو كامباني هدرجة يهما سيوا وهرمي بارتي سيرسي ili rirasmishe wamweja ni raisi wa heshima wa hatu al-Imam Azali Usman ema kandida wikao
dowaliwa ni parti ili wende harmaze hele za le 12 janvier ne le 16 février wa mijane ma mère mgwatu jailia insha Allah wa waswili neze mbwana hizo haushinzi bekao ngodola washaka tihimisa banu ili limoniseni ukaya wandwani himisa banu idara he kampani ikansi hajanibu mbili ngabo sheikao shaju ngabo sheikao bekao ngashibirili yao ye kampani ya he ema député woti pia uharumwe mabavwe hao yabo sheikao shaju isho shtenelwa nemanzi jimla wa he SRC bwana Yusuf Muhammad Ali Mjawhabelu hadungwa ni waziri Humeid Msaidie hadungwa ni ministre Mzee Abud Muhammad Shafio hadungwa ni waziri Yusuf Afetan hadungwa ni Jafar Sarkozy Jafar Salim hadungwa ni waziri Jae Muhammad Ahmad Shafi hadungwa ni waziri Humeid Timbungua upande wa sheikao wekao de shishangiri yao yani de ambao direction technique ya hii kampani wekao titendea ndio na mwanama Mzee Ali Azhar Ahmed ndio na bibi Najda Said Abdallah ndio na Muhammad Ali Abdallah Mjawha Deside ndio na Abdurrahman Jafar ndio na vice président Afan Ahmad Abakar ndio na ni mwanashi wangu Simon Kamalidin Swef wabdo wekao wajitayarisha haushangiria za direction de campagne mbali na mbali wekao lizahimilia makandida watu wakati da huo gamjon ruhusu nilahiki makandida wekao lwatungulwa wende harmaze hele za hema wakala ngamjohenda ha circonscription na lycée amjopara mzi enumjo mpala ngujojwa hime ili wandu wamramue ngamjopara hahandani circonscription numéro 18 Moroni Nord Madame Sharifa Abdallah wekao hadungwa na suplia wahe Abdallah Ali Saïda. Circonscription numéro 19 Moroni Sud Rajolahiki Ahmed Yusuf Abdou wekao shangiriwa ni Fahadin Mrabili Mumjauha Tota. Circonscription numéro 20 Bambao 1 wekao wekao duadiwa ende harmaze hele de mwanamshwahatu Mariama Ahmad Amsa yadungwa ni suplia wahe Ahmada Salimu. Circonscription numéro 22 Wachili Chata Abdou Mohamed wekao shangiriwa ni Mahmoud Ahmed. Kairo wavumbula wahime wavumbula na wahime watikensi. Circonscription numéro 24 Itanda Nord Madi Hassani Umuri wameja na Halifa Amina Sagafa
Circonscription numéro 25, Itanda Sud. Saïd Husseini Aboubakar. Wekangu Shangiriwa Nifeiswal Mohamed Jitihadi. Circonscription numéro 26, Delejera Labita Mihouli. Wekao Ngasina Ibrahim Abdou Hamadi. Yashangiriwa ni Saïd Youssouf Mhadjou. Circonscription numéro 27, Bakar Mvulana. Wekao Hahimiliwa ni Saïd Omar Zalfata. Circonscription numéro 28, de Messi Wahou Shababi Harma de Hambu Azali Nour El Fat. Wekao Mushangiriwa le suppléant Hashim Halidi de Nohoa. Circonscription numéro 29, Hamahame Wazir Mbaye Mohamed. Yashangiriwao le suppléant Ali Hamidou Hassani. Circonscription numéro 30, Mbangu Maulida Baka. Yashangiriwa Nimhoumadi Soule. Circonscription numéro 31, Badjini Ouest Ngongwe, Dini Ibrahim, Yashangiriwa ni Mohamed Rachad. Circonscription numéro 32, Badjini Est, Itahidi, Ali Bonamze, Doyen, Yashangiriwa ni Ali Ahamada. Hautimizi, circonscription numéro 33, Badjini Pimba, Hamdani Bakar, Yashangiriwa ni Sharafa Sofein, Yabota Mangamtimizi, he kandida, Wahe, Bambao 2, Bambao 2, circonscription numéro 21, Daniel Ali Bandar. Yashangiriwa ni Ahmada Salimu. De Messi Wabili Wahema Shabali. Circonscription numéro 23, Zoubeir Mohamed Ahmed Renouveau. Yashangiriwa ni Bakar Ibrahim. Retenu. Wanu kwezi tegoli tukufu de makandida watungulane parti CRC ili wende harmazehele msamsomo Yasini riwabihiza ngwato wasulindwe kamwa benze harmaze mbanazinu heze dwaza hanyu hoshangirifu hanyu ngarijoka ya hena mndu tabanu wabale kandida wahe ngamjo badi yazenu ngozinu pia reje mo mijini na mabavu ya hatu ili randise ye campagne. Marhaba monsieur le candidat, vous pouvez regagner vos places. Oui, mesdames et messieurs les candidats. Merci. Wakati da unuo na zola hiki ema kandida uharuma zehele zahe mamer Garejo Handisa et circonscription numéro 1 Moroni Mohamed Ahmed Assoumani MZ. Circonscription numéro 2 Bambaoya Djou Kartina candidat. Circonscription numéro 3 Bambaoya Hari Nasina makandida waili Nasina Yasser Zaidi Dini Zaidi Ngasina Nadouamou Djabiri. Circonscription numéro 4, Bambaoya Mbwana. Ngasina Nahouza Ali. Circonscription numéro 5, Tinima Panga. Ali Shahidi Mohamed. Circonscription numéro 6, Djouma Panga. Souleymana Swalihi Hamadi. Circonscription numéro 7, Ngwengwe, Nourdine Atoumani.
Circonscription numéro 8, Niumangama, Saïd Ali Hamadi. Circonscription numéro 9, Itahidi, Bwana Eri Ali. Circonscription numéro 10, Domba, Abdillahi Mouini. Circonscription numéro 11, Youssouf Abdillah. Circonscription 12, Wachili Adjou, Saïd Ankili Mohamed. Circonscription 13, Wachili Ambwani, Adamou Abdoum Daouma. Circonscription 14, Dimani, Ibrahim Ahamada. Circonscription 15, Nyumam Sirou, Gassina Makandi Dawahili, Kaisan Hassan, na Ibrahim Mbaye Antufia. Circonscription 16, Nyumamro, Ibrahim Mbaye Attends. Nyumam Sirou, Kaisan Hassan, Nyumamro, Ibrahim Mbaye Antufia. C'est ça. Circonscription 17, Mbankou, Daalani Mradabi. Circonscription 18, Saint-Benoît Lac-Salé, Saïd Mzembaba. Circonscription 19, Saint-Benoît Sada, Mohamed Aboudou. Ngasinana Haji Mkuba, Wekao Geharuma, Ezehele Jirailo, Wilo, Hadzina la parti CR7. À ma circonscription numéro 20, Mitami Houli, Gassina Chamsoudine Soulé. À ma circonscription numéro 21, Nyuma Komo, Gassina Ali Ahmada Nourdine. Circonscription numéro 22, Nyumamro Kiblani, Gassina Makandi Dawaili, Wandani Mwanji Mswali, Ewabili Mohamed Iboura Abdallah. Circonscription 23, Nyumamro Souhaïline, Gassina Anrum Ali Madi. Circonscription 24, Hamamvou, Mohamed Saïd Swalihi. Circonscription 26, Mbangani, Mina Lihaji. Circonscription de Bandani, Mbandani, Ahmada Hamidou. Circonscription 26, Mbangani, Mina Lihaji. Circonscription 27, Djouma Chongo, Moussa Ali Aliamani. Circonscription 28, Isahari, Nassama Kandida Waili, Danouni Elhad. Ewabili Shamsuddin Alimnemwa. Inu de Uruwa, Yahema Kandida, Wahe et parti Sebekao, Wajoka Wendar Mazehele, Zahe et Mamera, Wekao Zehele, Izo Gazofanishiha, et Mwezi 16, et Mwezi 16 février, Inch'Allah, Yabo Ngabo wakati ya wasaidie ema wakala, wende zembio, hata tuka wasudiho, tena washangirie, wende harma zehele watufuke kama benze. Yabo mpaka dabo Sayyidina Rais haziweka una nikiwa nifanye au nitekeleze banu na direction nationale ya campagne ikaza banu na mshukurioni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngashukuru yao mwanama manzano wangu Mohamed Swali Junaid. Hakika mruha ulezi suraza wandu wahima bala mruha waka wala mru mara mraha nikimara mraha wa soda oni
waimili wanezitwa za ngazi abo haram saba le kamu ni waebe le kamu lola hawa jole maima wakana wajamu le kamu kwa na ushindia amade na meza bali kabisa wao wakanga joshinda wakingi ya wazefuadiki zaimu wa daula wandu wahimisha wala wantipia ngamamini kawa wandu wakao wajo urenga ya mawakala walio watoka uruhama huu wajo urenga uendelea hata liwasili de emergence ikawa ihabidi wao ni mwa daula abasan sina mjuani kemle ngajo para mwa daula raisi mwenzashi rumbi natimu mwenzashi rumbi no akomori raisi bukao yo hanza umjiuno mungoni mwezi juhudi zahe yo rimilia yo jaha lifanya zi hafla jitukufu wa mjiuno kamkaribiso kabla yukaribisa rais wa daula tijota alihime lilaiki rais wa daula hadi namna kumlaiki hili jimbo la taifa kwesa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمالي زمبانو أولي رزجواو عندما kufikiri Mwenyezi Mungu alifanya evange ezajiri razenshi zetizinu zahe esiklon raidunga raiswarifu ndasino andua he kozep ruono ezajiri rinkiwa zitambu zajiri alumema siwa hatu marafsha khususan lishiso shatu sha wange abo gamdo karadhi hazina lahanyo tpia tukufokomor Pezemana mankazinu zingaresha bashinu nandelewa ndupia Tangani ndupia udwa Komori akaya mfamine kama mdu josbutambi uka mngazija katina famili njuani au maore au mali ni namna yonti pia sondu famili wangele Tangala jelinu lijidia sonti pia zoko eli wabiri tabu zinji sha wanadamu wafariki maore au wananyasi kabati msimana nyao ngaba ungari jilao Komoro Tangani jile no Tangani ramila bana kasuma Qur'an ramaza ayat surat al-Baqarah wala nabluwakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat sha fabashir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مفلحون يوني مرانكي وصل الإسلام يوكايا إكام رهنا نغن جيما هو شكوري أم رهنا إكام رهنا نغن زيرو هو سبيري رهنا
Mage Mwenyezi Mungu ambao wae kana ujusubiria ujo mnasiza mkojina zuhuja bage unajalie rishinde subirie jarunde zengame hizo abo hapande wa daula ranzi juzi katusiwa ebonge leo yenu tusinye dekre ya ukabanga kufanya utanga la mfumo wa kamili hasibabu ya hewa na nyasi wafariki wa maore ya bole yenu hataje wa 2000 abale drabuka josiha madisko kaya rikal mali tanga hilo lezi mojori janda toka na harka mwawezi ngaja za biraza zilisome akagari enshiwa harmiti wa josu tipia inuramba wa sihazi haini mwezi wa Desembre, Janvier, Février kutoka tabu zenu sha zo Mwenyezi Mungu zile ya hatu dosdarone abjosh dafanyeje ngabzinga rusha bashenu ni bashile marhaba wizara ndani ziara siha wametao security zenu wafanya tajumla maha ya wodi kama handani ila bili ona wale wenu rijero ni songa kama kandida armaze vote za hema député le mambe angeo amubushone khair kama gabenzi lazima dale mundaza botizo ijemke faida ya hatu nensi leuna magu kama gabenzi sina kamdile shado mshadiza lukaya rifanya khiyari ya mramba demokrasi kabondo na khiyari ya ufaume na khiyari rogozibwaji shasi rifanya khiyari ya demokrasi ya wo hain wakati mahsus si uparwa ya sharia shirandari ratu wa madhamana kade wa daula kade wa siwa kade madepite hamdan mamir ebonge risfanya za raisi ne maguverneri risfanya ome mahaundu 2024 abo mahali ngadura fanya za madepite ne mamir wagenga Mungu ukeza birazi risome haini mbarengeza manahe zevoti hizo zivere amani na usalama Mwenyezi Mungu ajalie haini ujoka na khairi nensi yafule zevoti hizo kama pesa ndio wanaokuwa na makandida na ndio makandida ikulisha insaba hizo kulinga kwa sababu arjo wanari sha Mwenyezi Mungu mkwezi woyanzao tutil mulka man tasha panu yezi tido president mwashele sha lazima ulango mlimani aloni shawani mbabulu dahoni walakina yezi gina dhamana tutil mulka man tasha gawa hausikitifu wanwa tushilahuna bakta ukahunde mrumisha ngawana ndo shatu tushilahuna wana wagebanu yezi ngioranzi bonsi hata ijeye wege mgwa hivenza mruka lolo bangwanzi wala kuza bangwanzi sopya ngode kwanza basi banu yezi nupia Mwenyezi Mungu mliko wangu shasi isirinkiwa ukanarifanye za lazimurifanye na Mwenyezi Mungu yajafanyiza haya wengaromba mkamwa benze ukaya gardoji tolea harmaza butizi rishinde rizmunde ili izanziara Tanzania zangura Tanzania harme mandelo yansi na mutla mandelo hata 2030 Mwenyezi Mungu ajalie 2029 rishinde rivasulishe 2030 wajoja 2029 na 2030 rikena resulta rikena ndrongo za uanika zinde zafanyiwa basi hewe na mfahamu msireje dingoni na maderuso nikambalenzi wengeze ngoza botizi no harakati zikayarisha ba rifanya khiyari lazima zifanyike Mwenyezi Mungu ajala alhamdulillah wangoja mabezo dukanga baiki hausikitifu wanda heko communication kwa tushida wahanisa sha alhamdulillah ngasna mahamingo bila mili ngas harma vote arma tukuzi ngaba birawi ila zukatu hata mwanao Marekani mwanao wala vote wajuzi akaanza afanye ila msuza ama msuza mwambia mwanao hata Marekani na ziku harma vote botoka taabu kadhalika ndo madarasa basi waza taabu kazikae ulapsomorinki waosha na shukuru ya Mungu karanzito bile 2 hata itaunda hapa ngasama wakati wa voti kade maraisi kade mahafidh kade madepite kade mamergar zifanyao eza lazima ndo kale wewe urifanye eze zero za jiri hauze mbi hauza tulasimu rizibadili skejema au ngarfanyao shamga hebeza ngawema tsoa he komite international warangaliao wengine weinu wapara wakija banwa jawone wengine wanafanya ngozi dotu kuza enzi edo kaundezi Mwenyezi Mungu amnike sha enzi hunde baze votizi vile harma amani na usalama abako za tukufu lutakanya abantu he partambo sese amzabora nzabaha mkema zahidi
mrasambe mitsaza listi ekati serse ndisa haini aza listi na jarenge etike ya serse aza listi mana hangu shule ahuda honi sheka mwanzo karma siasa lazima jarenge ye karti ya serse ya boda joka aza listi wa kweli wagemdu ya bonza wa hadhama nrabu kamia aza listi mimdu wa serse shawan wa mando independa mzikiri ham hadani wanakati mruha dalu au haji hadaya basamma bena baka mtu hospitali mambiani kama nsonro he parti sharshida na kama abonga mji hadaya au shafuda mhadawi ye parti serse watsanganyika watsaha makandida washiliana wabeha haini kandida weha haini ndwa serse gela dhibu ya dungu wangu abatena na mfershowa wa he serse hauka eze kandida za kama kandida la candidature wakandu wengi wakahanza wakema kandida harimo kandida shander tungu wakahaini bavunarikina mzima yabunga waka kandidaturengwa lazima tabihi shanga mwambe ukaya tsagani hari hundre bawala kandida la mtunguwa waleka hundu ya wari hundu amzabo banunro haini wandu wa bavu walona kandida wa serse baseka mnuke na mnaroho mtitilo fungwahe na mtowe rifanyeze votia hunde ranzi ngiaja fanya mnarevashwa hapa beka haifanya abaha ekandida woga dahunda abowe kudahunda mwishanza mbetseni nukinde jai kamambiona mchenu nangaliye devant ma porte boa hambu il faut balayer devant sa porte hewa hambu we kitungu wa kandida ngwendu ngawandu wakanza wende plasa hewa wasindani yaweke kanya dawa hambu haundu yabonyondo hambu mdu harumwezi mhundu cheka kaja hundu abomlatsa basi na rensa na mebranu hauranti baguni ihundeze voti be ekari hunduze voti ola hundu peti pite shawewe koto hundaza sana za sasa nikamga benze mkema amini ifamnya zinduti dhalimu ye utwa uliva wakelewe inu utepite nguo mzima kana vyanda somfukare awende mzima shawa nanya wahele bavu wahomra wahomji wakanda wende watuhenda na mhimilie ekahundu abokatuwa mwiyao shere abagenga mungu kayari sarele wana atu wasulika mwabeni ya hema me nimwambieni ka magolo magabanisha kwa coincidence sijua ngazaswa mbahedeni ani lewa inu meri haruwa mru mme sisa wakama haruwa mru mshe lega kabusomu madame la maire na monsieur le maire monsieur le maire emana batusunde ha zina jirwa jiwa nkiwanisha kamba maire kunji beki watia aulia shabale fo do wonisa zeza mana nyitukufu ziliona wazazi wa atu zeza mana mnyezi Mungu anika bokosika jajo shido zingara hamzima wana nambeka joshla faye koza zamizi sita ngabo mru na joshla faye koza zamizi sita Mwenyezi Mungu haonekeza maana ila waizigara tibani wazaya walele wafanya hazi wendo honzo wasobarini basi wale bana makauni kwa le zina lila abodo kaganzo manaza muziki abali za hanu mazazi mjitoleye hakuwa zazo mjitolea mjitolea hasibabu lele bavu haukaya leo idu na maudu rikabanu rikana neema kuma jali udile jedahe milanansi wakauzigare amani ya hensi inu ne malezi ijaba hafezi kukwaji handi kusto tanto hende jeza kamunga benzi shakwa imameri leo harbe mabavu ga mtsanganyi hao na ondwa milanansi mtsanganyi na ondwa dini rejeze malezi ya huwa na hatu bae amani ya hatu ya ularmensi inu ijahe malezi rahunga malezi yada tuga manaliyo malezi yada rohabo ke lazima tsanganyike okay nyima meri ndoka utungulwa ando mjilinde ka hazihanyu ngiro mziro halisi shaka bana nziro tsozi ngawa ngukare hatu yushinda abana ndo tungulwa abo Mwenyezi Mungu bakakulishinda fanyira ngo hizo okay lazima rimbibilia hatashinde riwaswini shalewe amani ya hensi muona zetambo jijiu harume babavu basema berga zunga ya hensi
ya ukale wenu mndegeze dhamana mchanganyie na maprefe mchanganyie na milioni interiori ishinde rikane amani aka inde nema handani ya haja aka mtume Ibrahima wakati haja edwa handani ya ombe aka Mwenyezi Mungu nike amani harumeti anga tujua kana urejei bange hiyo dizolinda ho shaka ndio wasuli kama benze mabeni ukaya pasina makandida harume député on basa rekani makandida masuple ya mambo bana ngo mfukare hauwa nane nga manzo hunde huwa nane wakati hiyo wakaba mettre intérieur kwa joda l'extérieur kwa puri bako da honi sana mashele ndori nkaze shekile mapesa ndoshindoni ntitagaleto mbili mkane intérieur na extérieur e kama ndale extérieur gardo rejer ka l'intérieur rege kweza tukufu sizamba kadozinji ka enema ya ntuwanu mazaderi beneficieo ngasire wajibu ya uwatukuza wangele wainu rikana madepite wane harbo asamble ila sijohanza ijau kamwa benze likena ekati wanane shaushashi wake mfukare kamwa benze ilironi isondwari nkao misomo bonze ya ukana mstahim rumshe ruwani seka ahunu ngasino mkonsi wa hatu wakeba hindu paya mrumshe sisi wabezi sondwa hume baika katushida razamba shada yuna rumala mkotsi wa kidaula wa kidunia rekade ze guvernoma rekade ze asamble wakea waonise kwa wala kwa sina ze dhamana au ze faida ze droit za uzo dahuli bahi shabu hatom nunga nasingwa una droit kwa uharma administration kwa uma directrice kwa uma kadha roni so daula kaya leo kweli watina kibri gasonziani kamnori nkalweso yambaisha mbavi hakana mageti johanza upande uwe kodori wane yabo hautimizi amdoka rabi hamarasa warabuza ruashe ri beshle marhaba warasho maroni ifami de famille warashe marhaba alisalis amona randos ko hansiwa kartina baro wahenda tunda harma faydefa daga marhaba mejatu kufanya shomaroni Mwenyezi Mungu jomlibani zungafanya ban nimshukurieni akaba jabubara kanzai kwa alhamdulillah mharaya baike de msamihu wajashdawa haraya hawamulia hapuela eloteli nyinyi mharaya wage ngari mbishira marhaba hata gamria wao na mderefa kirika dogila baga mona alhamdulillah bando na bano wage ngari mbishira marhaba mbishira wa moroni marhaba benji nimwambie ni wa moroni kaminu hatumoroni undo hatumoroni kama mabioni sikubali wazungu haba dans l'esprit et dans la lettre ni moroni samdo karadi sinaudanke kandida huna mdoka kandida msuje sinauda huni shatu moroni bagarondo moroni ndahole kama kandida yobo yeshuli ya hao mintu zinjia sanu hatu moroni samdo karadi basi ndoka kandida huni awa marasa amdo wasuli kama benze maslim hunde wangawa karite fatha ijoka na khair kama benze الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم إنه لا تحصى وأمره لا يعصى كمن فلق البحر لموسى بالعصا نسألك لمن سبح في كف العصا حرفا تجعل هذه الآيات حابسا وبحرا طمسا وب70,000 من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه أو خديعة أحرق صدره
وحط مكره وذو كده في نحره إنك على كل شيء قدير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. سنة محمد بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله.